Bwomogusi. Mwanchomo ligereria chiaragire chinsesato chiabonobo tuka sentundende tokomera na sembe onyara ko baingo komanya nganyare ko bagagwateka kurwa ketego ikira chinga kibune chingo kwaligania senchira yobo ikira no mwanchomo ligereria ilinyara ko batogosanga amonaye kurumo chakano go ikira mwali ngura nanda sege kagitali getamba sekirenga yo komanya mwanchomo liganyare ko bagwateka. Njoranga naboko ya bwati ya wetera semitandao ite ya Facebook Ndizi TV News Digital, wetera YouTube Ndizi TV News, na wetera se website ya www.ndizitv.net. Sara mumanye nere toko bwatera nere kwene kiabu na chibicha monelio kichago chira senchira yobo ikana letera ngoro kwa Josephat Amisi amaya chinsesato chiabono mogorobo mwanchomo ligereria nigo toko ya chakakuru se county ya Kisii kurwa sensemo area ya Kegatia constituency ya Nyaribari cha Chease abarai a banyara ko bagwikirana somo sangerekano bwa masabo nyara ko bakorekana se parish ya Kegati nabo igo maiga yaye banyara ko bagokora ogo sangereria gogosira obwaga chibwe parish eyo enya bakora wa omano mochivu we bunge enene Silvana Soro ibo igore omochumbe we constituency ya South Mugurango na wego mochumbe we constituency ya Nyaribari chache zairi chanda gati ya bande abange nigo abaraya banyara ko bagosaba okobwatera na wego obomokonekiwa anene ase orogongo rwa gusino nyena boni go mu women rep we county ya Kisii Doris Donya toto nyara ko bagakobwatoka ekurate yaye gochia ase abasai abagenda tokoba bagotumia amariogo yogo tindi banyare ko bagotigana naro nabo banyare ko bagweswa na nya semeremo airanyara ko bakonekia buranyare ko begosiro bugima bwabo bwakira lituko ngotomonye muri kyo ito Mildred Momanyi abarai au kurwa orogongo rwa gusiba kuragwa no mu chief whip Silvana Sosoro omobunge Onyaribari chache za Heljanda Omo First Lady we County ya Kisii May Arati, Omo Women Rep we County ya Kisii Doris Saburi, Omo Bunge West Mugurango Steve Mogaka, Egati ya baraibande abangeni gobekirana asumu yigabugo changira ekanisa ye Katoliki ya Kegati, asebono abaraya waine kebuna, bachigo ikirania amagendro asorogongo rwagusi, bunenchere ya moyo kolenta omogusi asabomo. Nimekaa kwa committee ya transport and infrastructure ya nchi na nimeweka mikakati, nimeongea na Rais William Ruto, tumekubaliana na yeye. Kuna hii barabara ambaye ni kilomita 26 ambaye inaanzia kutoka huko Ama River inapita mpaka hapa Bobarachi. Tumekubaliana itawekwa lami. Yule contractor alikuwa anafanya kazi, saa hii amelipwa pesa, hivi karibuni rais anakuja kuzindua hiyo barabara. Tunataka kuketi kuuliza maendeleo. Ile tunataka kuuliza ni hii barabara ikue dual, ikue highway. Tunataka kuketi chini tuulizane maneno ya stima. Tunataka kuketi chini, si nyinyi mnakubali namna hiyo? Yes, community ya Omogusi, that is why hatutaki kuangalia chama. That is why mnaona first lady hapa. That is why mnaona viongozi wote. Hata sisi tunaitana Gusii 1 na Gusii 1 inahitaji maendeleo kwetu. Bomo Gusii twaranga ki kobamo tonyora magendero tonyara ukwana no mu Gusii ninga kizokwa na serikali twanyire ibintu bya historika ga rais egento ya kabera abantu baminto ora ibakirega igatwaje kwimuke kanisa tonye changere enyoro kibesa kole mipango ya Nyasaye tigatubwaterane
tusabira abaheshimiwa baito tusabira abarai baito turatwara omurembe kaiga n'amagano gasaito gusi eng'ana yo kurigererwa gwe finance bill yo mwaka bw'ekiri 2024 goika omwaka bw'ekiri 2025 yerengete anene gokinya ebintu biri omwananchi obotambe agutumeka buna omugati nigo egendete korenta liberera litindi ase bono egati y'abarai bali abagusira eserikali barorekana gukana ase ogokinya omugati ase omuchifu whip aineke buna tibali gochigwancha eng'ane yo gweta ase ebunge. Lakini kwa masuala ya mkate ya kuongeza bei kwa bidhaa ya chakula, hapo mimi kidogo niko kando kidogo. Go make a special appeal. I'm sure so. Finance billion ya kolete tax yo mugati. Njitiku nyake. Njo mchumba serikali. Tuyatoa kere finance bill ko enhance abanda bakora meremia. We can't allow as members of parliament to pass some taxes which will make you suffer. No. Ile maneno ya finance bill incharo tinko bangaina injenonde serikali lakini yeye ndo kelikyo mugate unanganje to mugate injeno mugate mama ite nduri korala nyombe yemo kweke yemela alia isiko unanate wete moizo ndegesa ekekyo mugate aro ya agia abana bayido gagi unabana ro mugate ngakidoko bakoron kelikyo mugate yaya. Nataka niwahakikishia hakutakuwa na tax kwa mkate. So hiyo toa. Hautakuwa hiyo, andika chini. Haiwezi kuwa. Siwezi taka tax kwa mkate. Kama mama ningeomba hata pombe iwekwe tax mingi. Ama namna gani? Sigara kwa sababu gani? Vijana wetu wamekunywa pombe, wameharibika, pombe iko cheap. Sasa hii tax ya pombe iende juu. Ase tinga kecho nigo abaraya barorekana kuyikiria eng'ana yo kubagwa kwa magenderero ase nchera yo kunereria abande. Mimi nataka kuongelea ile maneno ya one man one vote, one man one shilling one vote. I want to disagree on the issue of one shilling one man one shilling one vote, because the one man one shilling one vote is not good for our people. Because this will be very decisive, this will bring a lot of issues, and I don't agree with it totally. 85% of Kenya's resources are in the national government. Walekoba abangaini bunege tintinye kulikogotea. Ngoto kubwaterana egera tosoka kibese kiri national government. Ngoripotelia egetaseni kya Ndizi TV ile Italiane Mildred Momanyi. Mwanchomo rigeria togotigana amo nayo toikirane me county goseta tegerete me county ya Kisii hanene korwase award ya Kiogoro bono nigo amate eyemo yanyale kobage gwesokia na kuboria obwene bwa abo kubatikana no mwancho obogo Syria obogima kubatikana no gosaganwa nababegwa bo batamanyirigo ikiraboniga nigo banyale ko bakuboria serikali nyale ko bayakorobotuki bwango helio komanya mbarabi bali banyala ko bakwirira ogosira ku mwancho ngagotomanyo muliketo Sam Mienda. Amate n'abasani ba Evans Barongonkeo nigo bare na mabori amange gwetania amachibu nyuma yo kumusiria omwanchobo anguru kwa Brian Mongare okyo ayo chamo yo nara kabaga wito na bantu ja die saka digiri kwirigeria ono ego yabeto mondo kwa monene igora mambisa 10 bagote unga chamo sirire igaiteire nyataru maatari toko genda saa 10 toko nyora maene chamo na bakorete kintu kina barai lakini ntomonyoretio gotwanyorete wiruru mocheria kali ono nago tuigetagwa saiteire tukanya na watu ondogeta manyinga na baichirensi tukabona mondo koro monene na kire twesime mane mwana minto siri ninja manene omwabo one tukumetie toichanete tokonya mwana minta eitire tutamanyeti nyagosira konye nigo are umurindi ase enyomba eyemo yo kwegokia imeyanya taro ere ase award ya Kiogoro na nigo aitiritwe ase agokora emeremo omuse nigaba kawuchukana nuwana babegwa
asalenge kwerigeria ari Nyataro Kuringana ni amate yaye Evan Sibarongo oyo na indu manyikanite buna Jomo nigo are omwororo otabwati amangana na monto abono turi na mayanda manene twasirio muso tabwate mangana nonde asirio muso tabwate korama muntu tusinyire nkiye kerenge kenene bari kuburi Jomo no muntu otabwati mangana na muntu Jomo no muntu omwororo Jomo tanya kuumana nonde gaiga batusinyire asalenge korigie akiyaya korendera abana bae batusinyire stokuna stogochi andi tabwati magosa na muntu undi umwana omwororo no mutogonyera akuna kuganda gukigaho nigo abanyanyimbo baenegetie egekore kyo na koira omubere onyagusira asenkendu eyamate etaraika egento bagikirie joga kiresi chinsa 10 jabo tukochigo chigoke ngote utongo boli ngani numa etumondo ku Evans okay ngabate bien kyone bere saba bontenga yayo manyango mangiruga ngumuga ku yosirire oni ngana kwatenga boka mandi ngatangarunga tromo nginoya umwana yo monene mumuranga batebya ya itosaka uchiga tuchikora chomo kolire kyuitiro ikero linde nyari kandi tugoso uchipa togo ikana ndingwa kirisi myaka ngotebya ya mose kogenda baseitero ngaite uchira mochero kubabuli na kibako buli mubiri bakwera moche tutaraike muri family tuligerera abo ntenga ya mubiri serikali yaire moche iyo tugosaba ngambali ngo baba ngo kubuli mubiri kwera moche ntubone family tutaraika toyorore kitari katoyorore bamanye kuyira moche iyo step ibategete tiyari ngingiya ingali kumne kwechote mwikirete yabona kubuli serikali nyateko rubango kubuli mubiri abanyene bataraikanga Efamilia yuni go yasabire ubutukibwa imegokorwa eriyo banyore obwene bwabo na bari abayikiraniti egekore kiyo kwimukirwa egetambokero serikali yatekyo uchukumu yabo yogo totebya umse no abakegerwa bande bali bari buskaine weitomse asobwa ya serikali itagutubuguriri itubwaterite natumanya oyo amugaki nigo basabire obokonyi kurwa ase abairi n'abarayi eri gwikirania omoroberi ubu komwania nyagusira kende nkiyo tubwate nonye bono igo tukolere gujia se abamate n'abantu baminto baiganga batokonye na se familia yega muroche bone ge changamoto ero nene se county ito ya Kisii governor mwale wancha matokonye bono nigo eyamate yaganiri eserikali gokora obutukibwa imemono iri banyore obwene bw'umwanchobo kuripoteria egetaseni Kiandizi TV nchenkoro kwa Sam Miyenda Chingaki amarigonio yobochori bwekiama kia UDA bogendete ko baboko ene kiwana gwikiranirwa ase akaunti ya Kisii na Nyamira bono nigo ababwatani bwekiama ekyo banyare ko babako boriwa banyare ko bagwesokia sobo nge chingaki obochori obaranyare ko baboko ene kiwa ukwana ayalitukalero mu regional manager bwekiama kia UDA ase region ya South Nyanza Ezekiel Bosire nigo boiganyare ko bagakoborio botoeraru obuburachikoba boko ene kiwa na boigo gotebanga bonse baranyare ko bakoleta chiburaburu chingaki chiobochori obo nigo baranyare ko bakwererwa hagetambukere gatinde Engineer Ezekiel Bosire UDA Regional Manager South Nyanza ndayetegote y'abantu baminto inganto gwatobochori bwe party tawara ya UDA ase county ya Kisii na Nyamira Kisii gotobwatobochori tarehe 22 June 2024 obochori obo chakera ase a polling center abantu bagochoru 20 abantu bagochoru ase polling center na bwabo bakobwatia abantu batatu bakuruku professionals oyo mo ikabe 8 agenda na abasae bane bagochoru at the polling center 8 agenda na abalemi batatu oyo mo wikabe 8 agenda na bantu banyabiasara na barabu bane 8 agenda na boy gonto bwate Richards batatu 8 agenda na boy go
ntobwate special interest ogochorwa yomo n'aba member babere baba 20 bakogenda ase a ward level okoria bocholi nande abantu bande bagwake ruchikura totangase tariki ende later ase Kisii ase a ward level nande totangasa at the constituency na boigo totangase Amone County abantu bagwakira abantu abasichi polling center na abantu bakorukwa party members bali belige that party membership Kisii County nebwate almost 120 something baikire bono as party membership ya Kisii County abana bacha gwaka chikura at the polling center bachora bara a committee yo y'abantu 20 aba 20 bamachi wakara abantu bechi poll abechi ward aba bechi ward bamai wakara be constituency a constituency bamai wakara ba echi Togoska motweni go muraibwense Daktari William Ruto arachake taro ya matuko ane imeyense ya United States of America gukwana amone chinyomba chobora liani go monogeribwa enyomba yobora Hussein Mohamed nene kwa bakwenekia buna etaro eyo nigera chikobage kwenekia ogosegeta nabo yokoreta obo wa matobia na gutingia obo wa mategati yechinse echibere nigo Ruto akagere korwa imense ya Kenya obotuko bwarero chinga kibono etaro eyera chikobage kwene kibwego chakali tukolyangio. President Ruto departs the country this evening on a state visit to the United States of America, as I've said, starting tomorrow, May 20th to May 24th, 2024. This visit is a historic milestone as the first state visit by a Kenyan head of state in 2 decades and the first by an African head of state since 2008. The visit demonstrates a robust partnership between Kenya and the United States and is a fitting tribute to 60 years of diplomatic ties that we are celebrating as Kenya and the United States. During this period, Kenya and the United States have enjoyed deepening and mutually beneficial cooperation at bilateral and multilateral levels, resulting in the elevation of the relationship in 2018 to a strategic partnership. The strategic partnership establishes a structure for continued interstate Kenya-US bilateral strategic dialogue anchored on 5 main themes, and I'll read them. 1, economic prosperity through trade and investment. 2, defense cooperation. 3, democracy, governance, and civilian security. 4, multilateral and regional issues. And 5, health cooperation. It is in this context of pursuing tangible outcomes in each of these critical result areas that accelerated cooperation has led to the gracious invitation of President Ruto by his counterpart, President Joe Biden of the United States of America. The visit is themed Partnership for Prosperity and aims to bolster shared commitments to economic growth, democratic values, peace and security, and reflects the strategic importance of Kenya. Nonye nabo ase etaro eyo ya ye William Ruto nigo arachekoba gakobeka okobwata na ase chinsemo agati yabo oboncheria nabo igo oborendinga kwenekia omuriki obotambe Julius Koril uyole omurikibe wizara ya magana y'echinse Chase nigo atabire nigo arachiruta arachikoba komomera Joe Biden uyole omuraibwense ya America echinga kibono barachikoba bago kwanera mange buna enchira yemo yogotingia nabo igo gusira uchumi yense ya Kenya. This state visit signifies a deepening in the relationship between the United States and Kenya, and the areas of partnership, particularly in the peace and security area, will be one of the major areas of focus. Aside from that, like Hussein has mentioned, there will be huge emphasis on trade and investment. And in particular in the area of trade, as you know, the AGOA framework that has facilitated commodities from the continent to access US market quota-free and on preferential terms is lapsing next year. It is important that that framework be extended or be amended in a way that facilitates expansion of access to the US market by African commodities. Again, I think just to mention, the focus will be
heavy in the area of diaspora. We are very committed as government to expand diaspora remittance and diaspora's contribution to our economy. Enhancing diaspora's voice is critical to our engagement going forward, and the President will also spend time with our diaspora. Ase entunda entangani ase wike ya mwanyarira kwa bagego etani gomokonyi bumora ibwense Rigathi Gachagua nyara kwa bagweso kebene maiga yogo ikirana somo sangerekano bwa masabo nyara kwa bakorekana ime county ya Nyeri ga ukwana kuru ase chinsemo echo nigo Gachagua nyara kwa bagakwerera gati yemerobilio ya magandre serikali ya Kenya Kwanza gendeta kwa bagego ikirania anene ase county eyo ya Nyeri na bo igogotogia igetambukira serikali ya Nyeri kwa bageko ira Sorogongo rwa Mount Kenya elio kwene kibuna nyarire ko bage kurwania esegi yobonia no bonyegwa bwa marua atancheiri ni Gachagua nyara ko bakwene kyangane serikali ne chiko bage kobeko mukya kigima buna enchire ya moyo kwene kya buna obobe obo bwa maru banyare ko babogo kurwa kigima ase Sorogongo rwa Mount Kenya. Kwa hivyo hiyo barabara mtuachie, tuko na hiyo nafasi. Mambo ya damu ya Narumoro na Karemenu, we are working on it kwa PPP na mambo itakuwa sawa sawa. Bechi ameniomba tusaidie hii shule ya Darasha Day Secondary School, hawana laboratory, nitapanga serikali tutapatia shilingi milioni 3 ndio tuweze kuunda hiyo. Nikimalizia, kwa sababu mimi sitaki kuongea mambo mingi. Mambo ya pombe, hiyo vita hatuwezi kuachana naye. Najua hii watu wenye kuuza hii pombe ya kuwa watu walikuwa wanasema ati watu wanafanyanga tu namna hiyo, wiki mbili wanawacha. Hii vita itaendelea mwaka huu 2024, 2025, 2026, 2027, mkituongezea barua itaendelea mpaka 28. We must deal with this problem conclusively because mimi nataka nimpongeze rais kwa sababu nilipoenda kwake nikamketisha na nikamjulisha ile shida iko Kenya na hasa hapa kwa Mlima Kenya. Alikubaliana na mimi ya kwamba hatuwezi kubalia vijana wetu wamalizike. Na hakuna boma haina shida. Kweli ya mauongo? Hii shida ilikuwa kubwa. Lakini I'm very happy. Mimi sasa nimetembea hapa, nimekuwa area hii wiki. Natoka tu na ka pro box kasienta bila kuonekana, nakuta vijana wasafi. Nakuta wanawake wanafurahi. Gati ya bali banyara ko bagwikirana somo sangerekano oyo bwa masabo no mugabana we county ya Nyeri Mutahi Kaiga oyo bwatokire egekuro egetindi gochia asebarai ao anekurwa Sorogongo orurwa Central bagenderete ko bakoreta okubagana nabo igogosalio bwa mate obuya gati yo mokonyi bumura ibwense Rigathi Gachagua no mura ibwense Dr. William Ruto korengana na Mutahi nigatebire inga ni Sorogongo rwa Central banyarete ko baro kuimoka mambye kiankyo na konekia bunaro banyarete ko baro gochora serikali ya Kenya Kwanza nabo igokogania barayabu gati barayabu anene banyare ko bakoboro maskani gochia somokonyi bo muraibwense banyare ko bakoena na maskani buna enchira eyamo yokorosyo bwamate obuya nabo igo obokoreri obuya ingakia serikali ya Kenya Kwanza gendetse ko bagikira nigati chira nyarete ko bagikolira abakenya. Ningetaka taifa hili lisikilize. Mimi huwa siongei sana, lakini nikiongea ninaomba wanisikilize na wanisikilize vizuri. Hii serikali ilikuwa ya machozi, ilikuwa ya kilio, ilikuwa ya watu wengine kuwekwa jela, ilikuwa ya kukosewa heshima, na ilibidi sisi kama taifa, sisi kama jamii tuangalie mtoto wetu, tumwambie mtoto wetu ondoka, enda kando. Tumempata mwingine hapa ambaye wewe unaendelea kumnyanyasa. Na ni vizuri tuseme hapa, rais wetu aliye rais sasa akiwa deputy president alifanyiwa mambo ambao tunasema ni ya unyama. Alikosewa heshima, akanyimwa magari, akanyimwa mambo mengi. Na sisi tukaona kama Wakikuyu, kama Mlima, tukasema huyu ndiye alisimama na mtoto wetu. Na imefika wakati wake tumemfanyia madharau na mambo haya na kumdhihaki.
Sisi kama jamii tukasema tumekataa na tunamchagua. Ni kweli ama si ukweli? Nikuwa kana tiguo. Tulifanya hivyo. Basi nikisimama hapa katika kanisa, we will not allow our son to go through that. Kudhihakiwa ni mlima unadhihakiwa, kweli uongo? As many as of that opinion say aye. The ayes have it. Let it go down and let it be recorded that we do not want to walk that way again. We stood, we fought, we are together and we pray. Wale ambao wanajaribu, because we know them, wale wanajaribu kuleta bad blood between the president and the deputy president, ambao wameandamana vizuri, we are warning you. Chingaki echecho nigo omosemia omonene bumuraibwense Faruku Kibeti boigo analeko bagako igerera serikali ya Kenya Kwanza neno muraibwense Daktari William Ruto kubwatakana na kubwatuka ebirengelio wo komentwa kwa ebango ase atebire nigo serikali ya Kenya egendete ko bagekorigie chinchira acho kwerusia asama kabeso ayanyale ko bakwirania amagendro magegano nyana boni ganyare ko bakwenekia ngagati yebinto gosebiri bikoni gwa abuna amarwa bichikoba bikomenterwa ebango naboigo gotugutera ale chingoma echo chenyare ko bachiko bwato kwa nagati yabarayi mwanige serikali erachikoba ge komenta ekerengo kebinto biri bigotumeka kerali tuko gati yabo omugati. Kuna wale watu walichukua deni kwa niaba ya nchi ya Kenya, wakaitumia deni hiyo vibaya sana. Sasa hiyo deni imerudi kukula nchi ya Kenya. Ndio unaona president ana balance chinzi ya kujenga nchi, kulipa mshahara wa wafanyakazi wa nchi na kulipa madeni inakuwa ni karama, lakini siamini sana kwamba ameweka mkate kwa taxes. So itakuwa ni vizuri pia tumsaidie rais kwa maombi ili aweze kutafuta hizi pesa kwa njia ya haraka. Moja ya kati ya hizi vitu yote tunaongea juu yake ni kwamba Mungu atujalie mazao yetu ya mahindi iwe mema, ndio tuweze kupata biashara ya kuuza mahindi, ndio tuweze kuchumuka kwa kujenga nchi kwa kutoa ushuru bila kuumiza Wakenya wengine. Sasa hivi vile ilivyo mambo ni ngumu. Na lazima tuseme maneno wasiwasi. Mambo itakuwa ngumu, lakini pia na sisi tuelewe kwamba tulipata serikali kuwa na madeni. Na hiyo deni lazima ilipwe. Na haitalipwa tu kwa njia hivi, lazima iwe na mpango. Kwa hivyo ninataka kutoa wasiwasi kwamba naamini serikali hii inajali wa Kenya. Haiwezi kuruhusu kuweka vitu ambaye itamuumiza mwananchi kwa karama zaidi. Kuna wale watu wanaendeza propaganda ya mambo ya mkate, lakini ukweli wa mambo ni kwamba hata utaona pesa taxes ikiwekwa kwa pombe, utashangaa labda kuna Mkristo anapiga kelele kwa Tokuska motwe ase sekta yechisemi nigo bono serikali yaburiwe nyareko bage gotegerera boikiranu amaganio nebirero byaborokia ba junior secondary school yanigo ache magega yaborokia bo kogenda asomogira bwemere mase wiki eye mogokwana ayo mosasiroti Martin Kivuva oyo okorwa se parish yorogongorwa kose nigo atabire ekiombekeli yokolika abalimu nigo kibwenete ko bage okora chingwa na chabene amone serikali amona borokia bunenchire ye moyo kweneki abanyare ko bakwirana ase emiremo ili banyara ko bagwikirania eira yokoena na chisemi go cha sabana. Walimu wenyewe wa kufundisha wa mfumo mpya hawajatosheleza yale mashule, kwa sababu shule ni nyingi, walimu ni wachache. Tunaelewa kwamba pesa hazitoshi jamani, lakini tunaelewa umuhimu wa watoto wasiwe na wasome. Tunahimiza tu tusaidiane, serikali iweze kuwasaidia vijana hawa wapate ajira ambayo una mshahara.
Mwanchomo ligereria goikera awono toko yakero mosmari amangana maya senjere boikera no chinsesato chabono tukoli ya Jumapili tigangwa kirangambia mona sokwanekia nganogena toko bagosanga amona inte goetero ko ligereria amangana maya nabaigomero bali atogena toko bato kwariganira Imeandizi TV chisemerongo ebere na inyama tukatano nabere ye wiki ulijana kobaga kwenekia chibi cha manelio kichago chira senchire wikirano nigakoro kwa Sara Momanyi terana ngoro kwa Josephat Amisi na kwanire obo tukobo tereru abego boligereria obu yabwe merobele ko bwatia Imeandizi TV.